kubor ka Batisi TV. Lawan rasipi da ka singam beats aqua na molai moro haka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Todang akar pelai terik mentau benai. Ngilio besaki ya ke jiraki ya ke sengkut snem. Ban ngilalap bag jiraki sengkut snem. Kalong bekenja jar-jar. Mentapat ngidan hang ni hasmit besaki sia ke jiraki ya ke syat Pomblang. Ban hang ni ru ngilap bag syat Pomblang. Kalong daita habian ujor bat kue pat ki snem. Nakadau bag dan ke jing perking ya ke jingwan juk pejba. Namar ke jingwan lan shop jong kani Khlam COVID-19. Ka syat Pomblang kadai ka aingo aidam ka basisin sisnam jong Hima Khyrim bat hang ni hakapor mensengi ka don ka syat ka kemen bat tang syusep ka sengipan kala sedang Jinglehniam le rukom ha ka bala sedang shwa ya ka jingkenya lani kangu kedem ka ba da usiar bat hadin kani kawan sa ka jingkenya da ublang ka bagi khat ka Pomblang ka ban penbuat pan sa ka dorbar sla kam hadin.
Ka batisi TV kelayo rubani keren bat usiem ke Hima Khyrim upa em balajet sings em hak boleh thu bagni kele niam le rukom kan long hi kum bajulong manla usnam hendrai namar ka jingwan len shop jong ka Khlam covid khat khandai ulo ong bakadon tang ka jing duai kerpang Kui ki benta jong jing pendep kam jing kilap ban kala hendrai ki benta jong kan niam ngim la ban I beru kan long hi kum bajulong bode kata ke kamram jungi ke jingki khli jungi ban sa ban ne ke ni ka nong temen ke bangin layo pateng ni ki long sho jungi nagam ta jungi bergi pateng ke banang man te kan long ke majrong baro ke bangi de ban gi bangi le bentar gi de ben tep kita klem sa ko wiru ta long shai ba ke bangi le ke pang li ta jing tuai de ki bi ki jing pendep ki niam ki long ke majrong hi de sim ba ke ni ka long ka la ti ru bangi tuai yu idem mangar kat kinong duai ki soblei ki lendo ki jongi ni duai kerpang ro mo kontrat unbeng no ikani jingpang jangai na Hima bi jongi jangai na Khyrim bi jongi nam ta ka bahamet ki kon khajar par ka bahamet ki cai pri jongi